13 verse 15 uthi lemvumiso besiletha uNkulunkulu preservation it is a sacrifice umhlatshelo wethu esiphakamisela uNkulunkulu sekefikile iphelile namuhla wena umnikelo awungaqali ukunikela nje first need to prepare an altar la umnikelo utawunikela and then you have to go and identify lo mnikelo utawushiswa lapha e-altar ukuthi nami lesiukhethayo umnikelo nawo futhi lo mnikelo ngoba nema-terms kuthiwa ungafiki nje uthakekhetha naye you have to have specifications ukuthi lo mnikelo ufuna ube desithi ufuna ube all those listed things ukuthi uwanga lo mnikelo then uthathe lo mnikelo wakho unto the altar osoprepare uNkulunkulu because the name says to see asho ke the and see I'm saying when we come here to worship we prepare ourselves because you can't offer before God nangabe understanding sakho nasiso lesikhathi lokusho ukuthi you prepare yourself and then you prepare the offering and then you come to the altar with the offering. Why is it there low? Because one of the things then I still cool the worship from this response. I finally go to a tandas, one of the difficult services that you can do. They actually alone, but it's required secondly, unemuntu loyalty they impacted now in the church. So when that's still where man so if you are going to come unprepared for this offering, it's going to be a problem because if you worship God the right way, the worship alone and know certain things through the worship, give the sacrifice of worship. So once I worship ask another panel communicates that's nothing lomunye wenu unelivi, lomunye wenu unesprofeti, lomunye wenu awukunakethile, lomunye umushi, athi lo kunaphambi kwalo liculo. Because once we get there's someone who has a song. Le ngoma ke ayiyila. Ithaphe khaya bese uthatha yona. Once we get that uyayicula ngelwethu because the website is last week was a unpopular lesson ushita ngegama lethu because the website is powerful sermon that we heard lapho uNkulunkulu asifasifuzisile ukuthi uyathi we can have things emhlabeni kuningi disemende fuyo wonke ube nawo but nangabe igama lakho lingakashintshi kunempilo lokusho ngempilo yakho ukuthi yona sola ngakashintshi ngifuna ukuthi ukulwele lokho ukuthi I want to come to a point lapho igama lami lishintsha khona because the name says kusiza nangabe ubidwa ngemagama lathi khona untshontsha lokhona lapho sayishintsha legama lami ubidwa ngegama lehlukile it's a blessing bazalwane lekufurahishe one of us ayinangadelele usathi ngiyafuna ukuthi la Nkosi asemfike point lapho ligama lami lokushintsha kwalegama lami kunetiko lokuthi ngoma lempilo yami nje that's why they say yes when Abraham there are things that attached to leyo change leyo ukulasuke sayedile lapho empilo so asithandazele sikulangadelele ukuthi uNkulunkulu asishinde singena ngeBhayibheli kaNkulunkulu namhla ekuseni nafuza iBhayibheli incwadi kaIsaiah 58 sibe sakaIsrael siyakhala uNkulunkulu sikhala ukuthi uyathi singene sesizile kakhulu lapho kweNkulunkulu manje sithi nasizilile sizile kudla singadli utho singempilo utho singayibonile phendulo uyiveta wona simakazi kathwala impilo yethu kanti singeyinkonzo lekubsa kuba kudla phela sinebele ukuthi sifuna busobakho njengaNkulunkulu our God being a faithful God uyaphendula uNkulunkulu uthi uyadinga lemnayo kubela ngaphuma ngilula namhlanje kadathi into lezinako kalokusina lekwena lokho kokuthi ngibeka khona nesilabathi ukusenziwe ngoma lemathi wena ngibambisile bajamkho lapho nglathene nimuthi ke uNkulunkulu imali efika inceze la lokusina yena ngakuphendula lokho kuthi lokusila senakwena ireligion athola religion kusizisina nje ukudla bese siyathandaza uNkulunkulu bosisendele lokusendele lokwa uthi ke uNkulunkulu amphendule ngoba ngithi nilazilweni ngiphume ngalo ngizitela 70 emakhaya nithi lazilweni ngiphume ngiyofakaza
uzilo uphume uyokhuthuza uNkulunkulu nangase uNkulunkulu ngenisa kweshubula silweni ungangenisa ukukhuthuza uNkulunkulu ke uNkulunkulu amphendulele lokho ukuthi lesizilo senu nje usimedo nje siyazilo sonfeni but the impilo ke ayishinji so amphendulisa ngoku nakule izilo ndeni but uNkulunkulu nathi izilo lehlelele nalaba mpofu nibaphe amaphofu yafana nengazi lehlalele ngasemfuleni la ndathi khona nje kuyi-dry season tselo because uzila kwelo lehlanganise nekwenda into khomba abantu bakholwa nje so sifuna nge-change usingeke wena into solo wena ngendlela yintolo uzila ubambisana nokuthi sesiyapha labaphofu siyapha isisebenzi lethu siphatha kahle nakonke iminikelo efuna sibekise endlini yankulunkulu siyayingenisa sesiyazilabo sikuyonkulunkulu lapho because the size was so we say something alive in Nankulunkulu asingangeni kulo lokudayela leNankulunkulu asingene nesigabeni sethu suppose the live lokudala ukukhuluma namhlanje athibuleni funa ukuthi silalele silive ukuthi uthini bese under whatsoever that you say sesiyenda nango ukukhuluma ngelive lawo asathi dayela ukuthi ngisono side sonfeni ababele nabazalwane singene evini siphume siye emakhaya uthi awufika sikhathale lingasisebenzeli khona asikhonde ukuthi nasesilive sikuthule lethi impilo ndeni according to uNkulunkulu akakhuluma ethi impilo ndeni singakwenzi ukukhuluma siyalalela nje ukuthi losumfundisi bendela ngempilo kakhulume siphume semakhaya abanye befike bakwazi naloku nalandela leyo ukuthi uNkulunkulu abehamba ngetinyawo eziphethe ngentanda uNkulunkulu but the change la empilo yomzalwane ayikho sekaphethe ngentanda kaNkulunkulu so sibazana singakwenzi ukukhuluma silalelele ukuthi change our lives according to the way of God. We call that confundisi babemkhele that's called that give that good and like say praise and worship team that's the person doing most of that. Igama lakho lihle igama lakho lihle igama lakho lihle Nkosi Jesu igama lakho igama lakho igama lakho Jesu your name is excellent your name
His love was so impacted. Church board invuselana lonke bagcwele igumtelo ngokwehlukana nemukelekile khona lemokazi. Namhlanje enhlitweni yami kuhle indzaba yokuthi impilo mbamba lengathi ngesingisi it's a meaningful life. Amen. Sonke nje kuseni kusasa abantu bayaphishanela, bayalungiselela, baya emsebenzini, bantwana baya esikolweni. Wonke umuntu ufuna ukuthi uyalungiselela, wonke umuntu unentshisekelo yokwenta impilo yakhe ibe ngcono, ukuthi ikusasa lami libe ngcono kunanamuhla. Wonke umuntu ufuna kubona iqhubekela phambili ukuthi lokhu engikubona namuhla angibe ngcono nakusasa. Amen. Ngingavutana ngishawa wami ngiyaqoqa kakhulu nangimona akhula. Ukuthi yini definition of meaningful life? What is a meaningful life? I'm not shy. So the definition of a meaningful life is a love. So the definition of a meaningful life is living your life up to what you want it to be, and your life having worth in you and in the people around you. Like it having worth within the circle that you're in. Ngineqonda ukuthi igungu lethu lekuphila singaba nempendulo ehlukile. Losafunza sikolwa angaba nokuthi impilo yami itawuba ngcono nasengisevarsity. Losevarsity utishela ukuthi hayi once ngaqeda ngathola umsebenzi impilo yami itawuba ngcono. Lo sengakashadi utitshela ukuthi once ngashada ngaba nengane impilo yami itawuba ngcono. Lo ngakatholi umsebenzi uthi nasengithole umsebenzi khona ngihlangabezana nezidingeko zami impilo yami itawuba ngcono. Lomunye-ke uveta igraph ukuthi nanisede info thide lapha ekuphileni kwami lesizingeko sayo siphakeme kakhulu. Nasenayo lesizingeko salendvo siya ngekwehla, kodwa nasesentahlekele njalo lesizingeko sayo seshike sinyuka-ke manje. Haleluya. Ngafuna nje ukuthi nangabe ngisete imoto ngiyakhalela nasenkosini ukuthi Nkosi kusise ngemoto ngibale kulukhuni nangifuna enkonzweni lina ngifika kumandi sengiyaqhamba nemoto sengiyambonga uNkulunkulu ngawo futhi ngawushinga ikhale nemoto lekhona kwi-Afrika nyalo isibhajwa sengifuna i-contract ndawo khona bathanda bakuzana khona ngijima yethu ngalo sinyalo senginayo sengikhala ngalo kodwa naseseyinhlahlekela ukuthi nyalo sengijike ngibuyela manje enkonzweni bekusiyana sengiyakhala kanjalo kodwa ngiyacela-ke bathandekayo sivule eBhayibhelini sitawufunza incwadi yabaseFilipi sitawufunza khona chapter 1 sitawufunza ivesi lelodwa verse 21. Philippians chapter 1 verse 21. Kimi kuphila kungukristu, kufa kuyinzuzo. Nitawufunza-ke mina nge-Amplify. Because for me to live is Christ. He is the source of my joy. My reason to live and to die is gain, for I will be with him in eternity. Hallelujah. Lasifunza khona Paula usiniketa-ke umcondvo wakhe yena
ukuthi impilo iyini. Uthi-ke kuphila kimi kunguKristu. Nayo impilo lene-meaning. Nayo impilo lene-purpose. Nayo impilo mbamba. Impilo mbamba inKristu. Sithi kuyimpilo mbamba ngalokho ukuthi yena icobo lwakhe udidiclare. Nasifunza incwadi ya John 14:6 uthi mine ngiyindlela, mine ngiyiqiniso, mine ngikuphila. Josi kuphila lokungiko, kuphila lokungiko mbamba, kuphila lokusho tonke tingoni tekuphila kunguKristu. Ngiyacela-ke sifunze lokulasho kuJohn 10. Kodwa ngiyacela ukuthi sicale sithi verse 7 bese sithi verse 8 noma sinje from verse 7 to 10 tabala kanjalo. Ngiyacela ukufulako eBhayibhelini leSwati asifunze incwadi yaJohana chapter 10 from verse 7 to 10. Ngakho Jesu waphindza wathi kubo, ngicinisile ngithi mina ngilisango lemphilo. Bonke labafika kuqala kunani bangemasela nebaphanga, kodwa timvu atizange zetibalalele. Mina ngilisango, umuntu ufuna kangena ngami uyawusinziswa, uyawungena aphume akhanzele idlelo. Lisela litela kweba nekubulala nekubhubhisa. Mina ngitelekwa ukuthi bantu babe nekuphila, babe nako kuphuphuma. Hallelujah. Uyadidiclare lapha ukuthi yena kuze sibe nalo John 10:10. Lesimfuna nakangaka ukuthi we want that abundant life. Ngoba phela nangabe unalempilo ingile overflow wabo, ingile phuphumako, usibuza ube nayo the entry point lokungena kiyo lempilo lephuphumako yena ungesango lokumele ungene ngayo. Usike wangangeni ngalesango sofane kulo sigeleko so trespassing usinegede engena wayabona nami nje ngisafunza katseni benegede lengena esikolweni kodwa nasingate sengidindlela lengena khona la esikolweni longasangeni ngalo egedeni usongena kofenis ufuna ngena khona la kodwa ukhanza nawe ungenile ulakhathe esikolweni kodwa abangeni ngalendlela yengena. Usika nje sengabe wena sothi ikhanza ukhona ungakangeni naye akusiko ngoba yena ungilelisango lekungena. Kuyiqiniso kababane wekuthi siyafuna ukuthi sibe nalempilo lephuphumako futhi uyasiniketa-ke nesiqiniseko sekusitele kona lokuthi mina nawe sibe nempilo le-overflow, sibe nayo in abundance, hayi impilo yekuleka, impilo ye-overflow. But for us to have that abundance life, sidzinga ukuthi singene ngaye. Ngiwadeclare yena ukuthi ungiyo lendlela letakiwe lokuphila
Hallelujah. Ngiyacela ke sijike sifunze incwadi yabaseGalatians chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Asalemfunza. Ngakho-ke mina angisaphili, kodwa nguKristu lophila kimi. Nale mpilo lengiyiphilako kulo mtimba, ngiyiphila ngikukholwa iNdodana kaNkulunkulu, leyangithanza yatinikela yona mathupha esikhundleni sami. So, Paula lapha ke uveta strombele sinye sekuphila. Ukuthi lokuphila akusi ngami manje. It's not about me. It's about Christ. Uthi angisaphile imine kodwa sengiKristu lokuphila ekhathi kimi. Shotsi ke yamintando ngibethele esiphambanweni kanye naKristu. Shotsi lempilo engiyiphila kulo mtimba wami ayisasiyami. Ya Kristu. So the real life, the real meaningful life is about Christ. Nayo impilo mbamba iNkristu. Usike Paula kulo mtimba lephila kiyo angisaphile mina njengekwami. uKristu lophila ephakathi kwami. uNkulunkulu akasithe bazalwane. Wekuthi nasimukela Jesu sithi uba yinkosi kanye nemsindisi empilweni tethu. Josike inkosi ine-territory. Nayiba nale territory inebusa, inemandla, inemagunya. Ngiko nje nalaveni siphila even la kusakhona inkosi ukuthi yathi nje grace benabo hallelujah ngoba nabo hallelujah yonke into wabhala. And you won't question, you won't even ufune kumfaka ukuthi is the reason ukuthi indleko tawuphuma phi sekuvele kushithiwe ukuthi asalebentiwa kuba njalo. Kodwa nawe umlokuzalwane lokuthi Jesu wena umukele kodwa yakwinzalo solo isabusa. Kungumbuto wokuthi ngabe ungiyo yini inkosi mbani lokusabo emkhathinisweni wakhe kanye nawe. Ngabe beyakho impilo nguKristu yini lokusabo noma ukusabo yakho inzalo. Ngoba Paula uthi lapha hayi mine sengifana nemfuloni impilo. Uthi nakabhala encwadini yabaseRoma athi thina sesithi gcina kaKristu. Nawutawufunza ke umlando wehistory ngendaba yeslavery. Jotsi during leso sikhathi you belong to the master. Even nebantu bakho noma uyadala wena udala abantwana basiko bakho
udalela master wakho bakhe. Ngiko even nesibongo sakho ukuthi awuthola abantu abama-African American uthola ukuthi akasiboni ukuthi wasinakafika nabafika katheni bathola umlungu akasithi wena wakasithi wami konke lokuphathelene nawe ngimi locabanga ukuthi udla nini wena wami kanjalo-ke nathi amvumela Jesu ukuthi abe yinkosi kusho ukuthi seside yethu inthambo kubusa yakhe kithi asadiphile sine ngewethu siveda yena yonke indzawo la siphila khona. Haleluya. Ngiyacela-ke sijike sifunze incwadi yabaseRoma 14:7 yofika ku-9. Roma 14:7 to 9. Kude la emkhatsini wethu lotiphilelako futhi kude nalotifelako. Nasiphila siphilela inkosi noma sifa sifela inkosi. Ngakho-ke noma siphila noma sifa sibe inkosi. Ngoba Kristu wafa waphindze waphila. Khona ate uba inkosi yalabaphilako nalabafile. Haleluya. Kuyangijabulisa lokhu nokuthi kude emkhatsini wethu lotiphilela ngekwakhe. Nasiphila siphilela inkosi. Paula futhi uyayifaka yonke lento because bafuna utawucabanga lenzaba ephila batawusuka ukuthi sisuka from birth to death. Usike even for the third noma sesiyafa manje angisadifeli nje ngiyadifela nje siphelile impilo nami noma ngiyafa ngifela yona lenkosi just uyisenza yonke lendlela ephila from birth to death because it's still about Christ. It's not about me. Angisadifile nje mine ngekwami. It's about Christ. Because uyingozi ngolapha lasho ukuthi uyingozi shosi ungaye akusiko ngami kule mpilo yami lengiphila lo mtimba wami ungaKristu hayi ngami masawuphila kanjalo. That's the meaningful life. Leyo mpilo leyo yendlula kuba nawo umcebo longaba nawo. Yendlula kuba nayo yonke imfundo lofise kuba nayo. Yendlula onke lama desires onawo la enhlitweni yakho. Nababadali ukuthi ngiyafisa nami ukuthi umfana wami afunde private school yabona afunde ko-Tarford athole imfundo lengazange ngayithola ayawudlala ema-sports lengazange sengiwadlale o-hockey usakayodlala i-hockey into lengayadi nami lengazange sengiyadi usakabe exposed ngoba nami ngifisa ukuthi umfana wami abe ngcono angafanani nami angifuni ukuthi abe limited. Wayibona le nto leyo kodwa Kristu yimpilo baba. Haleluya. Ngawufunza lapho ukuthi 2 Corinthians chapter 5:15 ukuthi wabafela bonke kuze kuthi bonke labo labafela bangabe basadiphilela kodwa baphilele yena nowabafela waphinze wavuselwa khona. Ukuthi
wabafela bonke kuthi angisathi ngiphilele mina nje ngiphilela Kristu. Hallelujah. Hallelujah. So ngiyacela ke bazalwane ukuthi sifunze Luka 9 verse 23 kuya ku 25. Luke 9:23 to 25. Wase uthi kubo bonke, lofuna ukungilandzela kufanele atizele ethathe isiphambano sakhe onke emalanga angilandzele. Ngoba lofuna ukusinzisa impilo yakhe uyawulahlekelwa ngiyo. Kodwa lolahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uyakusinziswa. Kodwa uyambuyiselana umuntu ukuzuza leli lonke bese ulahlekelwa nguye icobo lwakhe noma abhujiswe. Lasenza khona abazalwane. Jesu uthi nasifuna kusinzisa impilo yethu kumele silahlekelwe yiyo. Ukuveta ke ukuthi sifanele lokuthatha lesiphambano ukuthi ngifuna kuba ngumlandeli waJesu Kristu. Namuhla ekuseni ngiyakhetha kuba ngumlandeli waJesu Kristu. Akusiyo nje ukuthi indzaba leyendeka nangiphenduka ngimukela Jesu, kodwa uyachaza lapho ukuthi onke emalanga. Uthi-ke kutabe sekungisita ini Nkosi yami, senginayo yonke imfundo, senginalo lonke lwati, senginayo yonke imali, senginabo bonke ubudlelwane, sengenzile ngaba nebantwana nangimake ngaba nekami ukuthi uyabona ukuthi unelikapho omake labenzile makabo uyabona noma cleana indlu yakhe uneshisekelo ukuthi la ngami uyabona ngami sinakapho lokho ya nje la ngami khala sami sicathulo ukuthi senabo bonke nendlu leyo lebengiyifisa, noma ufisa i-triple story noma ufisa leyo ufisako nawo wonke usike Jesu tabe sekusita ngako sobe nako wabanako nemhlonishwa ukuthi ubhekela emhlabeni wahlonishwa waniketwa igaba yebo uthola isigaba uprofessor, udokotela, amikomanda noma lobihlobo ukuhlonipheka lokuhlonipha. Usita bese kusita ukuthi sohlonishwa nahlonishwa nebantu noma bangakafaki uniform igaba the virtue lasebakise kusonyena kambona amejuna I have to show respect ukuthi ngiyabona and I recognize ukuthi you are a senior, ngiyahlonipha ngendlela yokukhomba ukuthi ngiyahlonipha. Uyabona usita usitani usisenginiketwe naleyo mhlonipho leyo respect bese kusekugcineni ngilahlekelwe ngiyoma bakele impilo. Uyasho ukuthi nangabe ufuna kusindisa le mpilo iyangilahlekela kuze ngizuze yena. Pho uyakuveta ke bazalwane ukuthi ngiyacela sifunde nasifunda incwadi yaseFilipi chapter 3 kusukela ku-verse 7 yawufika ku-10.
kanti-ke loko lokwakuyinzuzo kimi ngakushaya lide ngenxa yaKristu. Yebo konke ngikushaya lide ngikukhulu bekumandi Kristu Jesu inkosi yami. Lengilahlekelwe ngiko konke ngenxa yakhe. Ngikushaya pili kuze ngizuze Kristu. Ngitholakala kuye ngide ngisho nalokuncane ukulunga lokukwami lokutholakala ngikwenta lokufuna ngomthetho. Kepha ngifuna ukutholakala nginekulunga lokuya ngikukholwa kuKristu. Ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngikukholwa. Lengikufuna ukuthi ngimandi yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela enhluphekweni zakhe ngimfude ngekufa kwakhe. Hallelujah. Utsi Paul. Lokho lobe kuyinzuzo. Lokho lobe kulugugukini. Kodwa ngikhulu bekwati Kristu. Ngwende lide. Ngwende tibi. Shosi Kristu uyi-treasure engiyo Baba. Uyimpilo Baba. Ungonke ngiyona mpilo. That's the meaningful life. Meaningful life is about Christ. It's not about me. It's about Christ. Usinge Paula mina sekahlekelwe ngobonke ngenxa yaKristu. Ngwenda kuba indiva, ngwenda balide. Lokho lokungenda kusikwende kube lide. Nokuqonza ukuthi Kristu usho ukuthini. Lokukhulu bekumati benami ngilahlekelwe ngobonke. Nalo bathandzeka ukuthi ascende Kristu. Let it be about Christ. Asatiwe ukuthi we are Christians. We are Christians before everything. I am a disciple of Jesus Christ. And I have been entrusted to serve as a teacher, as a police officer, as a medical officer. But I am a Christian before I am a doctor. I'm not a medical doctor, I am a Christian. So see, as in seva lapha, it's about Christ. It's not about me. It's about Christ. So see, wonke muntu lotawudibana nami akabone Kristu. Nasifunda la kuyena lencwadi yabaseFilipi la verse 27 uthi kuphela hamba nalo kufanele ngakho Kristu. Kuze kuthi noma ngita noma ngekho ngive indaba letimnanzi ngani. Asihamba khona. We are representing the kingdom of God. We are representing Christ. Sibazalwane. SimaKristu. Sekabafunde singamseka ukutholakala. Usisengiyingxenye lezama lokubhaka. Ngesumnotho awusinokahle. Nami ngilokelo robhawo. Mina emzalwane. Khona mina ngifuna kanzela abantu. Sengiyi-politician, ngithi ngale position, it should be I'm a Christian before law.
And noma ngabe nguphi, it's about Christ. Hayi kusengifake amajazi. It's okay. Nyalo ke sengisemsebenzini. Sengithishela Dlamini. Angisasima ke Dlamini lo se-CBC. Nyalo sengithishela Dlamini. Akusiko njalo. Ngingumzalwane, ngingumKristu, lo serva nje ngathishela. Ngingumzalwane lo ngumAfrika. Ngingumzalwane lo yimfuza. So see, it's about Christ before my profession. So see, la sengikhona khona. Excellence, which is our virtue. Tawonakala qiniso. Where would say mthomzalwane. Uthe Paula malivale tinzaba letinani. Hayi ukuthi nababaleka bonke nabesobhaleni. Paula kasatholakala isikhathi eseningi. Maybe usebeni laniketwe wona. Bible liyasikhuthaza ukuthi sifanele ukuthembeka lokuncane. Ngicela sifunde Luke 16:10. Luke chapter number 16 verse number 10. Lo wethembekile etimfeni letincane uyakwethembeka nasetimfeni letinkulu. Lo ngethembeki etimfeni letincane angeke ethembeke etimfeni letinkulu. So yabona ukuthi yini lokwenda ukuthi your breakthrough imile nje uhleli khona la full promotion le awukathembeki. Izulu liyakuthemba njani ngalokhu? Awukhona ibanga lokuncane. Utawusembeka kanjani ngalokhu? Litakuthemba njani ngalokhu? Ngalo uhluleka ukubamba khona lokhu lokuncane lesekuthembe ngakho. So kumele ukhombise usembeka kiko bona lokhu. Lentaba eseke soyathembeka ngalokhu. Kodwa nangabe uyehluleka uthembeka kulokhu lonikele kona. Uyakhombisa lokho sivele nasitanikele kakhulu ngesothi sosengotini lenkulu. So tawehluleka kakhulu ke manje. Ngono uhlale khona la uze ugraduate. Uyabona ke lokusebenza kwezulu akufanani nekusebenza kwabo magedlamini ukusibona abasebenza promote abantu don't qualify but it's all be promoted. Kusufeyile bona bathi qhubekela embili mhlawumbe nawusitwa utawukhona ukuqhubeka. No, uhlulekile la soluhlula until uthembeke utabeseke soyathethwa soyanikelwa lokhu. Nalo namhla sihlwa bathandzekayo ukuthi uNkulunkulu akaselelele akasinikele amandla akasifusele bantfu labatawati ukuthi impilo baba inguKristu. It's the real meaningful life is about Christ. Once what follow Christ, that's real life. And without the insight about your life, you will understand. You will say, this is my life from Cousin Talama, so we are going to live. This is my race. You will discover the purpose of your life. And that will bring about satisfaction about your life. This was my race as Paul. Yami Milo, Iplo,
yami mission inglo, yami purpose inglo. Angeke ngifune imitator labanye bantu lapha ekuphileni kwami. Ngeke ngifune imitator umfundisi futhi. Ngeke ngifune imitator umfundisi Mavuso nodade ukuthi mina longakami into luhamba la. Yana ngami purpose ihamba la. Ngeke ngifune dena indolena iyo wena. Leyo ke letha satisfaction, letha unetiseka. Kuthi ngiyanetiseka ngale mpilo lengiphilako. Angikhombi ukuthi ngikhomba lapha ukuthi nasengenzile lapho nginoshaya khona. Angikhombi ukuthi nyalo ngisafunda nasengigraduateile ndifunda ndikaziphathe kahle ngidayiva yona mama nasengigraduateile. No, this is my life now, and it's about Christ. It was Busa, Jesus, Busa.